Obila County ma Nyandarua koro chako timo nonro mara yango gima demi miyo moro ubuoge kinde mana ene tisendo bila Kinangop. Miyo no moyang kaka Milka Wangari neomaki chieng' tich ariyo utieno kendo geng'ne tisendo bila ma Ruayambo mayudore Kinangop ma biro bang' jal mane ondike tich donjone kitude kod lal ma siling 9,000. Familia mar Milka wacho ni nochako winjo rem kar saa 7 otieno kendo ko obila go mondo chope kar thieth ne ok okawo ndamo moro amora. Kamanda mar Obila County no Stella Chirono wacho ni nonro matut osechak bi wachno ma biro bang' jawache lo obila Mushiri Nyaga wacho ni apisa manie tich kinde no osegol e tich kendo biro kawnegi ndamo mager mag chik. Huyo mwanamke alituambia alikuwa anaitana ili afunguliwe. Mbali wa kumfungulia, akajifungua peke yake na mtoto akafariki. Hiyo jambo inatuuma sana na tunataka ifikia Mama County. Sisi tunataka sel za wanawake zijengwe hapa. Na tunataka gender equality. Tuletewa polisi mwanamke ambaye ataelewa uchungu ya kuzaa ama uzito wa kubeba mimba. Hiyo kitu ilituuma sana sana kwa wakaaji wa Ruayambo. Hapa tulikuwa na mwanadada mahabusu mmoja ambaye kwa bahati mbaya she miscarried in our cells and it was quite unfortunate. We are very sorry for that one. But what we want to assure you people and all the members of public is that we are digging deep into the matter. Tunafanya investigation deeply tujue ya kwamba makosa ilikuwa ni ya nani, ni nini ilitendeka, kiwango ifike hali ambapo a sister can miscarriage in police custody.